khona indoda ebekuhlupha iminyaka khona le muntu othatha ingwaha chazake more than 3 weeks ngibekile siwasho senana ngiyabona ukusebenzisa leswasho bengihlupha indoda ilala nami omoyeni and then wasebenzisa leswasho wasebenzisa sewasho sebenzisa leswasho-ke manje sekuhamba kahle uye wafika kanye after abidanga wabuya azange aphinde abuye futhi lento isikuhluphile ngithola le kuthwenya haholo kakhulu baba wasebenzisa isosha lesi wasebenzisa sewasho yafika kanye ayiphindanga yabuya fikira wasingabuye umkhucululi imkhucululi lo sewasho iswasho esinamandla isewasho sesenalemandla and ngifuna ukutshela ukuthi ngizokusiza kakhulu ngiyabaqosha ukuthi ngizothusa haholo ngoba unokholo ngoba lona lethemba uNkulunkulu uthi angitshele modimo akakusho lethemba ukuthi ngizakusebenza namhlanje gore ngitosebenza kajalo strong haholo ngizakuvulela izinto zakho ke tlo bulela dintho tsa gago le ndoda ekhishwe nomkhucululi monna o ne a ntshitse ke sewasho sena sa mokhucululi ngeke iphinde ibuye a ka se tlhola sa gotla and since ke sebedisa ke go bala like a baby senze ngisebenzisa sengilala njengengane awu awushaya ihlombe shaba masona unayo indoda ona le monna na awunayo ana monna awunayo akina monna akina ndoda abanandoda akana mngane akanamngani ukhona uyafuna ezathi lo ngane engathi le ndaba iyakujabulisa endaweni yokuthabisa ngizindlela ababaza ngayo kundlela kamhwana kade ukuthi lapho akusajwayelekile awusaqayelekile ukuthi umuntu wesimame gore motho wa mosadi athi indoda akanayo a le monna hana yena okay iyo-ke le ndoda ebevimbile ke yona monna o nana a thibile ngifuna ukusebenza ke namhlanje batla go sebetsa kajeno kakhulu ngifuna ukubuya ukubonga ke batla go tlotloleboga yona indoda uyayifuna monna wa mmatla nana nathi ihlala yodwa awuyizwaki babaza yanga ngizokunikeza indoda ke tlo fa monna gago ngicela uNkulunkulu akuphe indoda ke tlo kopa modimo o fe monna ezokuthatha o a tlo nka ezokuhlala a tlo sala sa tshamekeng ka wena ngabo ke a leboga